Mu burasirazuba bwo hagati intambara yakomeje ndetse bakomeje guhererekanya ibisasu bikomeye ndetse byambukiranya ibirere bya Yorodaniya n'ibindi bitandukanye byose byisekura muri Israel cyangwa muri Iran. Ni ibitero bikomeje kujya ku rundi rwego ndetse bikomeje gufata indi ntera umunsi ku munsi. Muri iki gitondo amakuru ava ku rubuga rw'intambara muri Israel avuga yuko ibitaro byasenywe ndetse abarwayi barenga 50 makuru yibanze bakaba bamaze gukomereka, abarwayi batandukanye ndetse n'abakozi b'ibitaro bamwe bakaba bimuriwe ahantu hatandukanye no muri Israel bitewe n'ibisasu bikomeye Iran yaharashe. Ubutegetsi bwa Iran buvuga yuko bwarashe ndetse bukanangiza systeme y'ubwirinzi ya Israel yarindaga ikirere ku ngubu ari bw'intambara yajya yatangira. Ni ibitero bikomeje gufata indi ntera ndetse Iran ikomeje gushyiramo imbaraga mu gihe Israel nayo ikomeje guhererekanya na Iran isenya ibikorwa remezo bitandukanye bya gisirikare cyane cyane akorerwa intwaro za nucleaire. Abatuye Yerusalemu na Tel Aviv bavuga ko bakomeje kujya mu bwoba nyuma yaho babonye ko hari ikindi gihugu gishobora kubagabaho ibitero ku rwego rugeze ahangaha. Ni ibintu bakomeje kuvuga yuko bikomeje gufata indi ntera ndetse ko Iran izishyura ikiguzi gihambaye nk'uko byatangajwe na Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, avuga yuko Iran yakoze ikosa rikomeye ryo kurasa kuri Israel ndetse ko umuturage wese wagizweho ingaruka n'iki cyago cyaturutse muri Iran agomba kwishyurirwa ikiguzi gihambaye. Ni intambara ikomeje gukorwa ndetse ikomeje guhererekanya mu bisasu bikomeye. Benshi bavuga yuko Israel ishobora kuzagera igakoresha ibitwaro kirimbuzi ndetse ko bikekwa ko na Israel na Iran ishobora kuba yararangije kubicura ndetse ko isaha n'isaha yabitera kuri Israel bibaye ngombwa. Ni ibitero bikomeje kwangiza byinshi muri Israel. Ni ibitero Iran yagabye nyuma yaho Israel igabye ibitero bikomeye birimo drone nyinshi z'intambara ndetse n'indege za gisirikare ku birindiro bitandukanye bya gisirikare mu gihugu cya Iran ndetse bikangiza bikanasenya byinshi. Abasirikare bakuru ndetse n'abari bayoboye ubushakashatsi bwo gukora intwaro za kirimbuzi ndetse n'ibikorwa bya nucleaire byose muri Iran kugeza ubu abenshi bamaze kwasiga ubuzima kubera ibitero bya Israel bikomeye. ADF ivuga yuko izarekera ari uko imaze gusenya burundu ibirindiro byose ndetse n'inganda zose zikorerwamo ndetse zikanatunganyizwamo ibikoresho bya uranium bishobora gukorwamo intwaro kirimbuzi. Iran nayo ivuga yuko nta guhagarara ifite, igomba kwihorera mpaka ku munsi wa nyuma. Iran ifite ibisirikare birimo igishinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse n'umutekano w'igihugu ndetse n'abandi bashinzwe kurinda amahame ndetse ya Islam. N'ubutegetsi bwa Khamenei, umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran, avuga yuko Israel igomba kuzishyura ikiguzi gihambaye ku byo yakoze ndetse ko yakoze intare mu jisho. Ni intambara ikomeje gukoreshwamo ibitero bihambaye ndetse ibitwaro bigezweho ikoranabuhanga rihambaye. Mu minsi ishize Iran yategetse abaturage bose ko basiba WhatsApp zabo muri telefone zabo kuko ngo zishobora kwifashishwa na Israel mu kurwego rwo kubagabaho ibitero bikaba byahitana benshi muri bo ndetse bikajya byatuma buri wese abasha kumenya aherereye. Ibi kandi twibwe ko Israel igeze kubikoresha ubwo yaturitsaga utwuma twakoreshwaga na Hezbollah ubwo bari guhangana kandi Hezbollah yabaga muri Iran. Ni ibintu byatumye Israel naheraho isenya burundu umutwe wa Hezbollah kugeza ubu usigara mu mateka umwe mu mitwe yari ikomeye ndetse yanafashaga Iran kuba yahangana na Israel mu buryo butandukanye. Kugeza ubu Hezbollah ntikivugwa nta n'ubushobozi gifite bwo guhangana ku rwego rwa gisirikare kuba yahangana na Israel. Ni bigaragara nk'insinzi gusa Israel ikomeje kugabwa ibitero bitandukanye ndetse bihambaye. Bivugwa ko yanagabweho igitero ku cyiciro gikuru cy'ubutasi cya Mossad giherereye mu murwa mukuru wa Israel. Iran ivuga yuko ikomeje kugaba ibitero ubutitsa ndetse ko idateze guhagarara kugeza Israel n'abanya-Israel ndetse bose babashije kumva ububabare abanyagaza ndetse na Palestine babayemo kubera ibitero bya Israel mu kuva mu myaka myinshi itambutse. Ni ibitero byatangiye ku itariki 7 umwaka washije ndetse bikaba bigikomeje mu rwego rwo guhangana burundu na no bitero bikomeje mu rwego rwo kurandura burundu kutazongera kongera kubaho na Hamas, umutwe urwanirira abanya-Palestine uvuga ko uhohoterwa ndetse baharanira uburenganzira bw'abaturage batuye Palestine. Ni intambara nayo ikomeje ariko itakivugwa cyane bitewe n'ibitero bikomeye bya Israel ndetse na Iran bakomeje guhererekanya ubutitsa. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro. Ibiganiro byacu birakomeza kandi ibiganiro kuri ibitero bya Israel muri Iran ndetse n'ibitero bya Iran kuri Israel byose birakomeza hano kuri Inshuti TV Show. Ibuka gukanda subscribe niba utarayikora. Ibiganiro byacu birakomeza. Shalom.